yatsho yangena intambende ka-FT lambadleleli kaMancube owathi emsundwamiso sabomesisi base-Amerika kade cha ngizalwe eGwanda amphuze ezibholaneni mphuza kumadzungudze emseneni yimi ithemba lamathemba lengonyama uFrank Lotalitha umabone bulawo inyokela uhlazana unangu lamhlazana kungesuye uzulano lwazula lwaswela ukuphumula qatha ijuba likaNoah uzingizwane izinja zingikhonkotha zindandeni zimbona uzaca zithi mhlawumbe zokufa zikhukhuza amathambo hayi bo umagule engafi umavika umbane bebuzane umbambo zimagoda untaba kayikhonjwa uzinja ziyamnuka mina Sixhosa selizwe indlovukazi yosiba umagwaba impensela abanye begwaba ngokuna bevika ngehawu mina ngivika ngephepha begwaza ngemkhonto ngigwaza ngiye ngamagama dubula kuduma okwedlula ibhazuka yabo ngingadlangadla ngeza ngodlila mbolekwami ngokwami okwakithi koSixhosa evumeni lika-FT mina Sithembile Sikhozi isiqholo esaqholozela ukufa kugqolozele ebusweni ngaleqa ithuna livulwe kwazonda abathakathi ngiqeqebuka ngiqephuzele ngeziqaphe eqolo ngiyaqaphela ngileqhaza mina kaSixhosa abaziqhaza zosiba endlebeni yimi le ndima inethukuzwe emqubeni bethi yofa ingazange iqhume nansi siqaqamba ingathuli iqhawekazi eliyinkinga kwaba yinkinga zingizwane izinja indlondo emhlane kawuthintwa duba lingithole sengaguga